Tini nibo 15 November on North Tripura Kanchanpur Town Hall Tripura Idol ni deke audition riye tunya wo taklai nibo 2023 nibo siono puila season 1 ke rasa ya wo boma chene Tripura saro ni ba ye bari ke opportunity kaham ke tibia moni ba ye tini yo aro puila season 1 ni deke audition lai tunya wo akese aro judges ro akese tre hogra ro aro Kanchanpur 6 constituency Kanchanpur area ni MLA Brahma Sarfile Kumar Fono Aro Paye Mayak Sinfayo Agas Aro Hogra ke Paye Tonero Kau Salemorono Nayan Pula no chini media friends no belak na hambai tini or around no payment bagai tini or jagawa chini TTADC habang bai je snam jag ICA betting bukhaktai chini buwagrani guidance bai te chini honorable CM ni Tidul Mumbai te joto chini executive member joto chini honorable MDC joto honorable chairman subject chairman joto leaders ni chai tu Mumbai chung tini kaisa chini youth song no borong chung music na haparo society munan bagai chung tini kaisa lam kotal chengmani puila chengmani sal eba chung tini o Kanchanpur no chung puila chung chengnai awan bagai tini chini ro faisok bajak chini TTAD sa hapangni honorable executive member borong mana ata babon joriang tai bo o amchani bo representative tai chini ro faisok bajak chini Kanchanpur chini o zonal chini chairperson borong mana je Dipali Riang te chini vice chairman borong mana Hemanto Chakma te chini ro judges faisok bajak tongo chini borong mana ata Sorot Riang te chini borong mana ata Goplai Jomatia te chini oro chini jurnal ni chini JDU te chini oro joto chini participant borong no bang berekan khakam ya pro truk te bicara phale tongo te sara Tripura o ma haikeno audition adana joto journal wise tai angobono sanan musungo chini main uddesho na harmani yake jeng chini sinimung chung chini folk music ban chung sinimung mano music go jeng ICA bedak no culture ni develop khainan bagai je to fund ho jaga chung culture develop khainan bagai ni chung fund no mathe pau aban bagai jeng wansuka chini youth so belekeno rasamungo talented tongo belekeno kurungkuk sara Tripura chini Tripura sara gawan bagai jeng chini modern no jeng resaman logi chini youth so kabangma youth rok borok music kurung phano jane folk tune pogi thangbayu eba kemajak jeng nugui tongo aban bagai chini indigenous language je folk tune eba folk music tomani jate kemaya oi borno jeng ma thangai tilanga in future sara Tripura o eba sara dunia o phonuguri je chini music busuk khnato chini folk music o folk music bane jeng sinimung mano aban bagai chini folk music mo thangnar bagai jeng chini youth sono o platform ya prono bagai jeng gaisi initiative naka chini TTAD sa habang bahte bus kang jaro chini youth sono jeng kurung khlai chini joton janjani je community ni tabo kon bisiko chini bro bosong ningthong chini Jamatia bosong ningthong Debaram bosong ningthong Tripura bosong ningthong Kolai bosong ningthong Halam ningthong ini Rangkhol ningthong chini Dalong ningthong chini Ranglong ningthong joto chini Kaipeng ningthong morso chini joto indigenous je tomani joto jani je folk tune eba chini folk music jate mo thangjagai in future tebo jeng bono develop khai manang thoni jeng kasi initiative no dei tini or participant khai ne rong ang belekane khakam ya pro nor jane talent phonu gai chini judges no inspire khai narok tini narok select ni thangdi awon kok soino ani je kisa kok samane asung narakha jotono hambai te chini press no belekane hambai wilau jotono hambai ini chini TTAD sini which is Tripura Idol 2023 for the first time in Tripura o bono puila chini Tripura Idol bono puila chole to chini bubagrani guidance by e boro chini hambai janao chini TTAD sini Tripura Tribal Area Autonomous District Council ni executive member youths and sports and ICT chini mangunang angphayung Suhel Taparma bini chaito mobile bini salthai mobile tini ochung Tripura Idol tini for the first time Kanchanpur boro bhai mai bhinai chini logeu chini zonal chairman ke chini zonal vice chairman ke chini judge rautu tre chini officers, JDU, subjonal, subjective,
ক্ষেত্রে চিনি স্টাফ যত পার্টিসিপেন্ট বড় তিনিও ফাইয়ে যে পার্টিসিপেট খেনাই যত রিপ্রেজেন্টেটিভ রনো হামবাই জানাও তে ব যে চিনি ত্রিপুরা আইডল ব খুব কাহাম ওয়াইসুমু মাহিমলে চিনি ত্রিপুরা সারাও जों बिसकाङाव आगबाय थानाय बागै जे कुनु साम'प जे शुद्ध लेखा पढ़ा पढ़े मबाइया खेला दुला चौया दिनियो एंटारटेनमेंट बनाओ विभिन्न चिनी म्यूजिकल फक म्यूजिक आकेटा मॉडर्ननि जे जुग अनेक जोंनावि दं विभिन्न जायगा राव बोरिमा कम्पिटिशन चले दं के आबरिखे चिनी त्रिपुरा आइडल माध्यमेव चिनी स्रायरनो टैलेंटेड के टैलेंट नो आइडेंटिफाई के कहाम के बिसकाङाव आगोय रितिना निपान्दावो जे उद्योग लामो अब सबसे बेटा कहाम वैसो मुहिया माचो आर्मी जत चिनी त्रिपुरा साराव तिनियो स्नों तोनाय लेखा पढ़ा पढ़े तोनाय आखेत्रे यूथ्स राव बर' पाई पार्टिसिपेंट खेमायो आखे बदिके सारा त्रिपुराओ चिनी जागा जागाओ चलेनाय के हिंबा दिनियो जों फॉर द फर्स्ट टाइम जों कांचनपुर चिनो जों बो शुरू खेहा बदिके रनचे जों सिलेक्शन खे थाने आंगे सेंट्रली जों यागो पा जागाओ जोनल बुय बदिके प्रोग्राम उन थाने आब्रो जे पार्टिसिपेंट खेनेरो 5 जन के सिलेक्ट उनाय आब्रो से फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज थर्ड प्राइज बदिके लास्ट लियो चिनी आइडेंटिफाई होनाय जजमेंट राव आबो जे एक्सपर्ट राव ब्राउनो सिलेक्ट खेनाय सिलेक्ट कमिटी दंनाय आबो ब्रा आबलिहे खिये चिनी स्रायरनो जे बेसी काहाम के सामायनाय बा खरां काहाम आबदिरनो ब्रा सिलेक्ट खेति सानाय के मैबारि के खाकसामो काउमासाव मावमि के चिनी जे एडीसी हाफां तिनि त्रिपुरा मथा फाइमनसियो जों विभिन्न बदिमा परिकल्पना चिनी महाराष्ट्रनि गाइडेंस बाय जों लाहा जेमन लाई थानायाव चिनी फुटबल लीग क्रिकेट आबदिके जों लाई थानाय खेला दुलाखौनो जोंनो फर्स्ट टाइम खेव आखे तक त्रिपुरा आइडल जे यांग टैलेंटेड ono चानि क्रोनो तिसानै पान्दाव ड्राग्स विभिन्न सामुंचायानि लामानि बेराये लामा काहामो रमिये फायानि पान्दाव जे उद्योग लामो उद्योगता हिसाबियो जोंनो त्रिपुरा मथा जों जे पार्टी महाराष्ट्रनि तैथेमबाय विभिन्न ताकता चिनी स्रायरनो युथ्सनो लामा काहामति बेनि पान्दाव जों साथाइले सामुगामो आं वैसो जत चिनी त्रिपुराबासी त्रिपुरा साराव आखेत्रे जे त्रिपुराव जत तोनाय जत भाइरेन ब्रुकोनो कोनो नायनाय जत नौनाय बिसकाङाव त्रे जों चिनी स्रायरनो त्रे इनकारेज के जों तिसानाय जाते चिनी कल्चर ट्रेडिशन लैंग्वेज जों आबनो प्रिजार्व खेनाय साथे साथेव आखे जों विभिन्न चिनी फ्यूचर जेनेरेशन जों काहाम के तिना पान्दाव जों बो जे प्रोग्राम खेमायमो बारिके हामबाय त्रेबहा हामबाय जानो चिनी आफायो सुहे दबरमा बुं बिनि उद्योग बिनि माने बिनि साथैमो आखे चिनी महाराष्ट्र जोंनो जे गाइड खेतिनाय मो चिनी सीएम चिनी चंद्र झुमातिया टीटीडीसी नि सीएम मनबो हामबाय जानो खेत्रे आसु साइनो जत चिनी मीडिया रोनो कोनो त्रेबहा हामबाय दिए